Amwe memba mbunge ya kaunti ya Masako ni Matula Muti, speaker wa mbunge ya Masako Mwandu anikihusiana kalani wa mbunge esu pamoja nzama ya uthukumi nondo wa kusia uthukumi wa komiti ya mbunge ya ukumukana power and privileges. Motongwe we ni munini wa speaker Nzuwe Mwandhi na ndongo ya ala aingi mbunge ni Nicholas Nzio Kawangondi ni maelesea kana komiti ila ingi siethetwe siethukuma indi komiti esu ikasiwa kuthukuma undu ula uende na kuonzia uthukumi wa mbunge ya kaunti ya Masako. Dani Mwangala noko livote. Munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Masako Steven Nzuwe Mwandhi na ndongo yala ingi mbungeni Nicholas Nzioka elisekana nundu osenya kuona komiti ino ya maundu maukumu kana power and privilege ithiru ndisiwa uthukuma elisekana kusiwa kwa komiti esu kuthukuma ne kwende na ungamia maundu meki buthukani mauthukumi wa mbunge. Ni asia umundi nite thati ukite kikaloni cha mbunge kitawa cha powers na privileges na kikalo chu komiti ni yo no mona yungamite ba komiti ida na ndo atano ndino ndo su atano umweni speaker ko ida na members yana na ni komiti yedeto frustrated muno pa mbunge ukesa kwithia ndiombana yukupatwikite nomba kama kekalande makasakwa komiti la sikumana na la steombana. In fact kila tukuona bambunge ya Masako ni kanaje no katelo minge pyo na kuya no mabangie ku frustrate kila kindu kenda wisethe ya mbunge ya Masako na songa kwa uithieta heshimiwa bala babi kwa iteto na langi alama wendi museo nondo yuke lake bati wendi museo alama wendi museo tukaika ndati kwa mbunge ya Masako nondo wona komiti za tuka ni kuthukuma na lengi ndio thukuma une tu mweta no ndeta ndeteka yetha imaanisha kana ende yuti mbunge etwikita numba ya mundu ulo no kweka sindi ulo no kwenda ayasa kini chongwe kana kini kitekwa na kene mundu no tathi 11 akasakwa na pena katele nene muno ya andange meto ma service board ando tamusio sia we sia dhalile na mayetwe pa illegally and we've been saying it tekete asia ando meto ma service board mundu nuna kuniwe kula na yumbe ala ingi masia enuke na hizo asiokesela mumono wetu na ingi aende na kuwa nambea sia ando mama sako na mbunge ni naisi ni enuke o yuyu yuko tikali tubane no cartel lakini neto bambana na neto betango cartel lo ba Masako nondo ndetekelekana Masako ndethukuma muthembosu kuyiwa kuya meme thukuma kwange mate thukuma mundu enda akoma selewano kukawiyani asia mundu kuyetha uya nanu mayenuka yosu nondo tatonekana tetekelia kitumeni chuni menda speaker mbunge ya Masako na clerk wa mbunge ya kaunti ya Masako mati mawaliola mekitu ni mbunge na mio ya mbunge mahiti kila komiti yesu ithukume wiola wayo wate kumesiya. Speaker witu ni subject to na muya wa Powers and Privileges Act na ni subject to recommendations ya Committee on Powers and Privileges. Kwa onetha kinu nikimwe kelele aike komiti ikomane tumie reporti komiti kile ka recommend ikaendo discuss wabaya mbunge plenary report ya ibituke ya balukwe ibituke lakini aike kwenda ila muya wa mwolota uyesa hithi usuti muya kwake lakini ila ukwasa CCM masama niwe governor asamo niwe usune uwe muya so we want to put her into notice kana committee yeki muya no ikakoma na recommendations yake ikaitwa through house business committee na sietwe pambunge ya Masako to discuss mabalazi na ziloto amutabasia senate no sio sio muya kana mpingire mbunge ke makosa na komiti yesu ni kwa tie petition kuma mwa mheshimiwa mmoja itie ni kwendomana kana kila speaker wekite cha right na juno cho no kwema ni kuka komiti ni hoko sungi kana kila weki kana cha right kana kia right ukawindanila mbunge ya senate inaminite unena nesia mathina ala mekumilite mbunge no akaunti ya Masako na yambula kana speaker wa mbunge no akaunti no Masako Mwandu ankiusia avungie mbunge no atatie miaila ya elite. Daniel Mwangela, Mutungu TV, kumuvanza wa mwaka wa mbunge ya kaunti ya Masako.